Udla kwethu-ke ngaleli langa umhla ka-1 Disemba emcimbini lolo otawukucala nga-6 entsambama. Yabe kutigaba letintsatfu njengoba sisho silumbi ukuthi 3-course meal. Kwekucala nje sitabe sinayo imbasha nemantongomane lakhandingiwe, sibe nayo nenyama yekosa leyo lencanyana. Bese siyendlulela-ke kule main course lapho sitabe sinalo iphalishi, umbhijo, inyama yembudi, inkukhu yasemakhaya. Akhona nemahewu bese kwehlisa phela nekuthi buso. Kwesithathu-ke adobe akhona emasi lavutshwa ngesinkwa .